Oke, selamat malam. Hari ini juga kita ada di Pulau, bertempatan di rumah teman dia sendiri yaitu Yoyan Sukodana. Hari ini kita di sini dibuat oleh Kak saja. Gimana itu? Kak saja. Ya, oke. Kak, ya, maksudnya Kak. Ini kan hari raya apa dan Purnamo. Ya, Purnamo apa tilam ini nah? Tilam mo. tilam. Tilam Ceng, kelima. apa jadi? Apa jadi nah? Tuh, ni upik takon apa jadi? Takon apa jadi Pak? Tilam apa Purnamo ada? Hei, tuh. Tilam apa nama? Tilam jadi. Tilam jadi ya? Hah? Tilam jadi. Tilam. Tilam jadi nudon. Tilam. Tilam. Ternyata kan aja nomor takon tilam kuna jadi. Tilam. Ini kan agak ngorto-ngorto tuh Kak. Yen tilam tuh apa kan tilamnya Kak? Tilam tuh apa sih sebenarnya? Naruh rayan tilam. Katanya rarahin itu tilam tuh kan ada Purnamo, tilam kepidan tuh. Katanya Purnamo kali tilamnya kepidan. Kemulas lemang. Mulas lemang. Kedo? Mulas lemang. Kamulas lemang. Ah, mulas lemang. Adinya mulas lemang kali kana. Ale do. Hmm? Jadi pertama bedanya tilam. Bempidan tuh. Hah? Bempidan. In ali kajang leon di nya ali ano. Apa? Titik leon. Gitu. Oh, nya ali itu. Ye biasa ora. Titik leon. Jadi kan kene Kak. Yen tilam tuh identik dengan iraga tuh muspo apa. Ni kimpang lu lampu ni. Begitu Kak, bawa muspo Kak. Oh, Dijawab Pak muspo Kak. sangat. Kini lu di lampu eh. Nah, di sana. Oke. Tuh, weh. Jadi harapan di film nih mungkin Kak nih untuk nyaman raga di Bali, nyaman raga seluruh dunia kan harapan Kak untuk hari raya tilam kelima nih Kak. Ngomong harapan aja onya apa kengken gitu. Pangciannya segar. Ben. Ay rago ay pangidap di rago nang lo cak. Pang nya cian segar di rago pang selamat. Oh, pang selamat. Selamat. Ajak kerja. Jamak ya. Nah, jadi kini Kak untuk ke Melungoto, Ya. lahan jadi raga mengucapkan hari Rainan Jagat Tilam kelima. Limau. Nah, oke, mulai. Ngomong Mungkin Rajang Rahayu. Rahayu Rajang gitu tadi. rahayu rajang Rainan Jagat rayanang jagat Tilam tilam kelima. kalimau. Dumadak Made. Kengken na kengken na don. Kamu lah kuah. Rainan Jagat Tilam kelima. Rain apa? Jagat Rainan Jagat Rain jagat Tilam kalimau. kelima. Oh. Dumadak. Dumadak. Mada. Dumadak. Made. Rahayu Jaknyang. Rahayu jauhnya. Nggih, Om Santi. Di Santi. Santi Om. Dah.